Kenshi muri leta zunze z'Abanyamerika perezida bayemereye gutorwa inshuro ebyiri zikurikiranye, ariko mu mateka aba perezida 20 na Donald Trump bamaze kunanirwa gutsinda kuri manda ya kabiri. Biba kuri Trump byumvikanye nk'ibidasanzwe, ariko kandi byanakurikiranye n'ibidasanzwe byamubayeho bimukira mu mateka nka perezida wa mbere bibayeho muri leta zunze z'Abanyamerika. Gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha ndetse ukanahamwa n'ibyaha mu rukiko rwa leta, niwe perezida wa mbere wa Amerika hamwe n'ibyaha birimo n'ibikomeye bita feloni bishobora gufungirwa imyaka iri hejuru y'ibiri. Kuva ku itariki ya 4 Mata mu 2023 ubwo perezida Donald Trump yaburanishwaga n'urukiko nshinjabyaha Manhattan muri New York, Donald Trump yatangije inkubiri ikomeye yo gushinja ubutegetsi buriho gushyira inzego z'ubutabera mu kwaha kwazo bagamije kumuharabika. Nimvuga ubutegetsi mwumve neza abademokrate, kuko karibo bari ku butegetsi kuva mu 2001. Bamwe bahera ku byo Donald Trump ahuza n'urwango abademokrate bashinjwa kumugirira ndetse no kubira ishyaka riri mu gatsiko k'imbaga k'abayoboje isi yose inkoni y'icyuma, bakavuga ngo Trump n'abambari be bahimba inkuru zikakaye zo kuyobya imyumvire ya rubanda, ibyo bita theory complot. Kuba ari amateka atangaje ntibisubirwaho kubona uwahoze ari perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe z'Abanyamerika akikijwe n'abashinzwe umutekano hagati y'abamuburanira ku ntebe y'abashinjwa ibyaha. Nta perezida n'umwe birabaho kuva iki gihugu cya leta zunze ubumwe z'Abanyamerika cyashingwa. Ese nuko abandi ba perezida bose bari abere cyangwa ntacyo bashoboraga gukurikiranwaho na kimwe? Trump anavuga ko amakosa yabayeho muri kontabilite ye atakabaye aremerezwa ku buryo ahinduka ibyaha bishobora no kumufungisha. Ubundi Donald Trump yashinjwe kandi hamwe n'ibyaha 34, ariko ibigarukaho cyane ni amakosa y'ibyaha by'icungamutungo bituruka mu mafaranga Donald Trump yishyuye mu bihe bitandukanye agamije kwishyura inzibyo, cyangwa se gucecekesha abagore bamushinjaga ibyaha byashoboraga no kubangamira kwiyamamaza kwe mu matora y'ibihumbi 2016 kugira ngo atsindire ku mukuru w'igihugu ayobora leta zunze ubumwe z'Abanyamerika. Umwe muri abo ngabo bishyuwe amafaranga ngo n'uwitwa Stormy Daniels, umukinnyi wa filime z'urukozasoni Trump atifuje ko azana inkuru z'ibyo bakoranye kuva na kera na mbere, bityo akazizana mu itangazamakuru mu gihe nawe yari ari harwana impambara yo kwinjira muri White House, ibiro by'umukuru w'igihugu. Uhoza ari umunyamategeko wa Trump Michael Cohen waje kuba umwanzi wa Donald Trump yatangaje ko Donald Trump yamuhaye amafaranga $130 by'amadolari kugira ngo abyishyure Stormy Daniels mu rwego rwo kumucecekesha uyu mukinnyi wa filime za pornography wari waratangiye kuvuga ko ngo yagiranye imibonano mpuzabitsina na nyakubahwa Trump. Ibi ngibi byashoboraga kwangiza isura ya Donald Trump mu gihe cyo kwiyamamaza kwe kwaganaga ku musozo. Donald Trump abarirwa umutungo ugera ku gaciro ka miliyari 7.1 z'amadolari, n'umwe mu banyapolitiki bakize. Amafaranga yuretse kuba yakwifuzwa na benshi, ariko nayo afite uruhare mu bituma abashinjacyaha baratunze igitoroshi mu nzira amafaranga ye yagiye anyuramo kugira ngo bashakisha amakosa ye, cyane cyane no mu busore bwa Trump nk'umushabitsi washakiraga ubutunzi mu nyubako y'ubujyanama bw'ibyamamare nka Mike Tyson, bivuga ko yabereye umujyanama mu by'ubukungu. Yanavugwagaho kandi gukunda abakobwa, uretse kaho amafaranga ari n'ubundi byagorana ko abagore b'ingeri zitandukanye nabo utaha basanga niyo utabikuraho nabo bahumurirwa naho ifaranga riri. Ibi ngibi bivugwa n'abashaka kumvikanisha ko inkuru z'abagore kuri Trump nta gitangaza kirimo, ndetse n'abamutoye benshi ngo nabatangazwa nuko ibyo bintu bitabaye kuko amateka ya Trump azwi na benshi. Umuntu witwa David Peke yahoze akorana na Donald Trump n'umwavoka witwa Michael Cohen mu myaka ya mbere ya 2015, ndetse we na avoka wa Trump bakoranye inama mu kwezi kwa 8 2015 kugira ngo barebe uko basibanganya inkuru zitari nziza zashoboraga kwanduza kandidature ya Donald Trump wari wararahiriye ko ashaka kwiyamamariza kuba perezida wa leta zunze ubumwe z'Abanyamerika. Mu ntangiriro ngo byagenze neza, ariko Peke yikuye ku ipotomoni y'ibihumbi 30 by'amadolari yarayo kugura inkuru za mbere zavugaga kuri Donald Trump, zavugaga ko yaba afite umwana babyaranye n'umukobwa wakoraga amasuku muri Trump Tower, umuturwa afite New York, nubwo iyo nkuru ngo yaje kumenyekana ko atari impamo. Peke nanone yasohoye amafaranga y'ibihumbi 130 by'amadolari yiyongera kuri ya yandi ibihumbi 30 ngo yari yizeye ko Donald Trump azayamwishyura nta mananiza. Ayo mafaranga yarayo kwishyura Karen McDougal, wari umwe mu bakobwa beza bacuruzaga imideri yiganjemo imyenda y'imbere mu kinyamakuru cyitwa Playboy. Nawe yavugaga ko ahagana mu mwaka w'2000 yagiranye imibonano mpuzabitsina na Donald Trump.
uyu nguyu yazaga yiyogera noneho kuri Stormy Daniels, noneho wari warakuye hakenda nta byisoni cyangwa ngo numufas. Yashakaga kubwira abanyamerika bose ko Donald Trump bakoranye imibonano mpuzabitsina, bishoboka ko yamusanze muri vessel aho yiberaga n'ubundi yitoza imikino ya pornography. Donald Trump nawe ati nanjye se ngireho. Ariko ashatse kwishyuza Donald Trump, MPK yaje kubwirwa na avoka we ko amategeko agenga imihererekanyirize y'amafaranga yashoboraga gutuma sosiyete ye yitwaga tabloid yisanga mu bibazo, birangira kuye y'amaso ku buryo bitazwi niba Donald Trump yarabashije kumwishyuza. Nyuma y'izo nkuru nibwo noneho haje amasaga ya wa mukinnyi wa porno Stormy Daniels, nawe wemeza ko Donald Trump bahuzaga ibitsina. Icyo gihe wa mugabo uvuga ko yishyuriraga Trump ngo yamagaye Michael Cohen, umunyamategeko wa Trump, amumenyesha ko ibyo kwishyura gucecekesha buri kantu kavuzwe batabivamo ko bagomba gutangira kwimenya. Mu magambo ye ngo yavuze ko atari bank. Amafaranga ntiyari ikibazo kuri Donald Trump, ariko mu bijyanye no kwiyamamaza amafaranga y'abakandida bagenzurwa cyane kugira ngo hataza kugira yasohokamo agiye muri ruswa y'abamutora. Icyakora bwangu Michael Cohen yahise avugisha umunyamategeko wa Stormy Daniels, maze bemeranya ko babishyura amadolari 130 by'amadolari. Nuyavunja mu manyarwanda arakabakaba hafi muri miliyoni 140. Donald Trump yatinze gato yakwishyura, maze uwo mwavoka wa Daniels atangira kubereka message arimo kugirana n'abayobozi b'ibitangazamakuru byiteguye gutangaza inkuru ya Stormy Daniels. Yavugaga ko yakoranye ishimisha mubiri na Donald Trump, ariko mu buryo Donald Trump abimuhatiye byashoboraga no kwitwa ko yamufashe ku ngufu kabone n'ubwo asanzwe ari umukinnyi mwiza rutahizamu mu bijyanye na ya mikino ya pornography. Michael Cohen ni umuyobozi w'ibaruramari muri Trump Group Allen Weisselberg. Batangiye gushaka aho bakura amafaranga yo gutuma ibintu bitarabura na boss wabo. Cohen yatangaje ko Allen Weisselberg yashidikanyaga gutanga udufaranga twe yivugisha ibya minervare y'abana be n'ibiruhuko yari arimo gutegura n'umuryango we mu mpeshyi. Biza kurangira noneho Michael Cohen ari gufasha iya mbere, ariko ngo nabo nta mafaranga yari afite ku buryo byasabye ko yakinguzanyo kugira ngo yishyure Stormy Daniels ibyo 130 by'amadolari binyuze ku mwavoka we. Ayo mafaranga yashyize kuri konti ya avoka ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2016, haburaga iminsi 12 ngo amatora abe. Michael Cohen nawe yatangaje ko yaje kugira imbogamizi mu kwishyura Trump, ndetse ngo mu mpera z'umwaka yaje kubwirwa ko Trump yari yavuze ko bazamwishyura agahimbaza musiki k'ibihumbi 50 byonyine, maze yumva bidahuye n'akazi yari yarakoze yitanze ku buryo yumvise ngo bisa no kumutuka, mbese kumusuzugura bihambaye. Uburyo bwo kwishyurwa kwa Cohen bwasobanutse mu kwa mbere k'umwaka wa 2017 Trump atararahirira kuba perezida. Byari biteganijwe ko Trump asubiza Cohen 130 yari yarahaye Stormy, akongeraho n'ibihumbi 50 bye, ibihumbi 360 byo gufasha kwishyura inyungu y'inguzanyo Mike Cohen yari yarafashe muri banki. Hanyuma hakongerwaho ibihumbi 60 by'amadolari byo kwigorora na Cohen nyuma yo kumunyuza mu bibazo bitandukanye. Yose hamwe yageraga mu bihumbi 420 by'amadolari yagomba kujya yishyura buri kwezi mu bice by'ibihumbi 35 by'amadolari nk'uko Trump yabyifuzaga. Kugira ngo bazimize inyito ya nyayo y'ayo mafaranga, Michael Cohen yasabwaga gukora amafacture y'akazi atakoze kugira ngo ayo mafaranga ajye yishyurwa bifite inyito. Ibi nibyo byaje kubyara inyandiko zishinjwa Trump ko ari impimbano n'amasheke ngo yasinyaga agamije kwishyura service zitatanzwe. Ubushinjacyaha bwabwise gufalsifiya inyandiko z'ubucuruzi. Nyuma yo kuba Perezida Trump ngo yaba yarahaye Cohen andi mahirwe amugira umunyamategeko we bwite, nubwo Cohen yarazi ko uwo mwanya atazawuhemberwa byisumbuyeho, ariko akaba yarazi neza ko kwitwa avoka wa perezida byamushyiraga mu mwanya wo kubona kandi kazi hirya no hino, ari nabyo byashoboraga noneho kumwinjiza ibirenze, kandi koko ngo yaba yarinjije miliyoni 4 z'ibiraka yakoze kubera kwitwa gusa avoka wa perezida Donald Trump. Mu 2018 nibwo isosi yaguye mu ishisho ubwo FBI yaje gusaka no gufatira apartment ya Mike Cohen ndetse n'ibiro bye. Icyo gihe ngo yahamagaye atabaza Trump, maze ngo nawe amuhumuriza musaba ko mwizera ko nka perezida w'igihugu ari buze kureba uko iki amafaranga kiri buze kugenda neza. Cohen ngo n'ubwa mbere yaravuganye na Donald Trump inyumva nkumve. Ibi ngibi byaje kuba iturufu y'igihe kirekire yo gukurikirana Trump kuva yarahirira kuba perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika
ingoma ye muri manda ya mbere yaranzwe n'ibirego bya hato na hato byari byiganjemo ibishobora gutuma yeguzwa, icyo bita impeachment, ndetse hari n'amakuru avuga ko hari kudeta yamutegurirwaga ariko itaraje gukorwa. Trump yera kuri ibi byose akavuga ko yibasiwe n'agatsiko ka leta y'umwijima akunda kwita deep state cyangwa se etat profond. Abantu batari mu myanya ya leta n'abandi bari mu myanya ya leta bagenda kuri agenda ya gahunda yihariye itandukanye n'ibyo leta n'abanyamerika baba barasezeranijwe kugenderaho. Reka tugaruke kuri Donald Trump wa noneho. Ntabwo bikiri ibanga ko Donald Trump ashaka kongera kwiyamamaza nk'umukandida w'abarepublikani mu matora ya perezida ari gutegurwa mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 11, ndetse kuba yarahamijwe ibyaha intyoza mu mategeko zemeza ko bitamubuza kwiyamamaza. Mu nama yabereye i Texas mu gace kitwa Waco ku itariki 26 Werurwe yasabye abanyamerika kumushyigikira mu kurwanya leta y'umwijima, leta yihishe. Iyo leta nicyo cya kindi cyitwa deep state. Yavuze ko amahitamo ahari ari abiri, aya mbere ni ugusenya iyo deep state, mu gihe aya kabiri none hari ukwemera iyo deep state noneho yigasenya Amerika. Abajora Trump bamushinja gukwirakwiza ibintu by'ibihuha muri rubanda, akabikora akoresheje imyemerere, dore ko bamushinja ko ahuza ishyaka ry'abademokrate n'imitwe y'ibanga nka za Illuminati n'imigambi ya sekibi. Naho biruko ntawe akihandagaza ngo avuge ko Donald Trump ibyo avuga ari ugutayanjwa cyangwa gusara. Birashoboka ko yaba ari kuvuga ibijyanye n'imigambi yamwibasiye koko kandi hari. Bamushinja kandi gusaba umunyamerika wese w'umukirisitu ko agomba kwitondera ndetse no kwamagana abademokrate biganjemo deep state ikora ibikorwa bibi ndetse na gahunda zigamije kwica indangagaciro za muntu, nko gushishikariza abantu gukuramo inda, gushyigikira no kwamamaza ubutinganyi, ndetse no gushyigikira antikriste binyuze muri gahunda z'inkingo za covid n'ibindi byinshi. Aba kandi bashinja Donald Trump kwizirika ku mateori y'inkuru zirwanya leta. N'igihe yakoraga inama muri Texas bavuze ko yabikoze hashize imyaka 30 habaye ibyiswe intambara idasanzwe ya Waco yabereye muri ako gace ka Waco nyine. Uti byagenze biti? Icyo gihe witwa David Koresh wiyitaga Mesiya akagira abagore benshi harimo n'abatujuje imyaka 18, yari yarahurije abantu benshi bo muri uwo mutwe washinzwe mu 1929, maze baturaho bitaga Mount Carmel, nka wa musozi Yesu yihinduriyeho ukundi. Uyu nguyu kandi yari yarashyize mu badavidi ibitekerezo by'uko ari Mesiya kandi ko abategetse kwigomeka kuri gahunda nyinshi za guverinoma. Uyu nguyu kandi kubera ibyaha byinshi birimo no gusambanya abana batoya babwira ko ari abageni ba Mesiya, yari afite n'abayoboke bamurindaga bafite intwaro ku buryo FBI kuri uwo munsi washyizwe mu mateka ku itariki ya 19 Mata, FBI yatatse aho hantu maze irasana nabo badavidiye benshi bari barimo na David Koresh, bahasiga ubuzima mu ntambara itoroshye. Naho biruko abarokokeye ahiwako basa n'abatandukanye n'imyumvire bari bafite, abandi bemera ibya leta iyobora Amerika rwihishwa, ariko bakomeza gufata uwo mujyi wa Waco nk'igicumbi cy'abarwanyi banga kandi barwanya cyane deep state. Ari nayo mpamvu bamwe bakeka ko Trump atahisemo uyu mujyi wa Waco muri Texas gutyo gusa, ahubwo yaba yarashakaga kuwukoresha nk'ikimenyetso cyo kurwanya deep state. Donald Trump yemeza ko abademokrate basa n'abasinyanye amasezerano na sekibi yo kuyobya abanyamerika n'isi yose. Uyu musaza ufite benshi bamukurikira ndetse bakanamushyigikira muri politike we, yemeza ko abamurwanya ndetse banamwibye amajwi mu matora yo mu 2020 ngari deep state yari igamije kumwigiza kure ya gahunda zabo zo kurimbura Amerika binyuze mu kuyiteza ibyaha. Ibi kandi birahura n'amateura ahuza Barack Obama nawe w'umudemokrate n'ibyaha byibasiye Afurika muri Libya, Uburasirazuba bwo hagati n'ahandi. Abanyamerika bakoze intambara zagiye zihitana inzirakarengane ku buryo bivugwa ko yaba yarari mu kazi ko kuzura inshingano za deep state. Mbibutse ko politiki ya Donald Trump yiganjemo ibyemezo byo kugabanya ibikorwa bya gisirikare bya Amerika, gukura ingabo zayo mu birindiro bitandukanye yaba ifite hirya no hino ku isi, ndetse no gukumira amakimbirane yabyara izindi ntambara hirya no hino ku isi. Uyu nguyu mu migabo ye n'imigambi yagiye yumvikana yirenga karahira ko rwose naramuka yongeye gutorerwa kuyobora Amerika azasenya iyo deep state, Amerika kayikura muri NATO, kandi intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine kuri we ngo yayihagarika nko kuzimya buji. Iyi niyo mpamvu kandi imisaraba y'ibiti binini n'ibindi bimenyetso bya gikirisitu
ari bimwe mu byari byiganje mu bigaragambyaga bashyigikiye Donald Trump mu mvururu zo ku itariki ya 6 Mutarama 2021 imbere ya Capitol cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Amerika. Hari harimo n'abinjiye muri Capitol imbere ubwo inteko ishinga amategeko yatoreraga kwemera intsinzi ya Joe Biden. Iyo tariki yinjije Amerika mu mateka asa nabi ubutazibagirana. Byarashobokaga ko abigaragambyaga batari kwerekana iby'amadini babarizwamo kubera ko yangana ryasaga n'irya politike gusa, ariko kuvangamwe ibimenyetso by'iyobokamana byatanze ubundi butumwa bukomeye cyane. Benshi babonye ibimenyetso by'ubukirisitu mu bihumbi by'abigaragambyaga bari bashyigikiye Donald Trump bitwaje imisaraba minini nk'ikimenyetso cyerekana uburyo amadini y'ubukirisitu yacitsemo ibice ku buryo utatinya kubyita ibikomeye muri Amerika. Donald Trump nubwo atagaragara nk'umuntu ukunda gusenga cyane cyangwa waba umuhereza bitambo, ariko ubusanzwe ngo ni umwe mu bashyigikirwa cyane n'abakirisitu kubera politike ze zirwanira umurage w'ubukirisitu muri Amerika. Ibi bishingiye kuki? Mu ntekerezo z'abanyamerika bashyigikiye Donald Trump kumurwanirira ngo ni uguharanira ubukirisitu, kuko Joe Biden ashinjwa n'abatari bakeya kuzana politike zikandamiza ku bakirisitu nko gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina, gukuramo inda n'ibindi bibi. Kuba Joe Biden rero yarahisemo Lady Gaga kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu mu gihe kirahira rye, kandi ari umuririmbyikazi uzwi mu bihangano n'imyitwarire ihimbaza shitani, ngo nabyo hari ababibonyemo ikimenyetso gikomeye cy'uko Joe Biden koko atitaye ku bukirisitu habe namba. Ibi ni bimwe kandi mu bikomeje kwibazwaho niba Donald Trump akomeje kurwanya agatsiko k'ababisha b'isi bitwikira politike cyangwa se niba ari uri mu buyobe. Benshi bo bigaragambyaga baravugaga bati Save America, Save America. Ngo bari berekeje ibitekerezo byabo mu kwizera ko Donald Trump ari we mukiza Amerika ifite, kuko afite gahunda yo kurwanya ibikorwa byose bigamije gukinagaza ubukirisitu mu isi, nk'uko byatangajwe na Franklin Graham, umuhungu wahoze ari umuvugabutumwa ukomeye Billy Graham, abitangariza BBC. Mu bitaravuzwe cyane nanone nuko umunsi umwe mbere yuko iki kivunge kirara mu muhanda wa Pennsylvania Avenue ugana kuri Capitol uvuye kuri White House, ahatangiriye urugendo rw'imyigaragambyo y'abambari ba Donald Trump, ngitsinda ry'abakirisitu bashyigikiye Trump bakoze urugendo bise urugendo rw'Iyeriko, ariko barukorera i Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, United States of America. Ngo bikoreye imisaraba baririmba n'indirimbo zishimagiza kandi zikayamya Imana. Aba kandi ngo niba bakoze imyiyerekano mu midugararo yo kuri Capitol basubiramo inkuru yo muri Bibiliya ivuga igihe Abanyayisirayeli bazengurutse inkuta z'umujyi wa Yeriko wari uw'abanzi babo, nk'uko Imana yari yarabibategetse ko bagomba kuzenguruka uyu mujyi mu cyerekezo kimwe kugira ngo ibikorwa byo kurwanya byari biyobowe na Yoshua bigende neza. Ibi kandi nibigaragaza ko Donald Trump afite impamvu yo gukundwa ndetse no gushyigikirwa n'abanyamerika batari bakeya, dore ko abanyamategeko n'ibyamamare birimo na Elon Musk bari baherutse kugaragaza neza ko imanza zirimo amakosa agaragaza ko atari ubutabera, ahubwo ko hari amategeko yirengagijwe kugira ngo Trump ahamwe n'ibyaha. Kumuhamya ibyaha kandi ngo byaba ari uburyo bwo kumwigiza kure ya politike kugira ngo hato atazagaruka kuburizamwe imigambi ya Deep State irimo gukomeza intambara muri Ukraine, gushoza intambara mu burasirazuba bwo hagati, gushyigikira intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bice by'isi, ngo bigamije kuzakungahaza abaherwe bari muri Deep State babona ibyashara mu kugurisha intwaro kuri leta n'imitwe yitwaje intwaro hirya no hino ku isi. Raporo nyinshi zigaragaza ibyaha bya Joe Biden birimo n'amakosa ya ruswa yabonetse muri mudasobwa y'umuhungu we Hunter Biden yataye noneho bikaza kurangira yinjiwemo. Byose byaguye mu mazi bifatwa nk'ikindi kimenyetso ko nanone ubutabera burerekera Joe Biden, kuko abanyambaraga muri Deep State bakeneye umuperezida ukora ibyifuzo byabo, bityo bagomba kumushyigikira kuri bubi na bwiza akaba umukandida w'abademokrate, ahubwo bakitunira kuri Donald Trump badakeneye kagaruka muri politiki ya Amerika kubera ko bigaragara kaje kubafungana umutwe no kuburizamo gahunda zabo. Ngibyo bivuga kuri leta yo mu nda y'isi Deep State muri Amerika. Amerika ashinja kumwibasira kuko imufata nk'impirimbanyi y'ukuri ishobora kuyibuza kugera ku migambi yayo ifatwa n'abambari ba Donald Trump nk'imigambi ya sekibi cyangwa se Antichrist. Nanjye mwari mukurikiye, reka mbashimire ko twabanye muri iki kiganiro, ibindi tuzabirebe mu biganiro no mu ngingo z'ubutaha. Ndari bavuga neza Jonathan, mugira amahoro.